hage bubagra tom khlai toni jaka Tiprasa rongni manthai nyore nani hne ayang waisa oyang waisa khlai toni jaka hage tabu phana amno tui mungsa samung khlaiya bubagra amoni tui no sa sawi tongo jaga jaga thangbo अगर दरकार पड़ेगा तो मेरा बहन भी सरकार से बाहर बैठेगा अगर दरकार पड़ेगा तो मैं भी सरकार से बाहर बैठूंगा अगर दरकार पड़ेगा और उन्होंने सरकार ने हमारे तिपरासा को जो प्रॉमिस किया था जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर जिनके ऊपर मुझे आज भी विश्वास है क्योंकि उन्होंने सबके सामने बोला है अगर वो इम्प्लीमेंट करेगा आई एम विद देम पर अगर नहीं किया तो टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है टाइम किसी का इंतजार नहीं करता hake bubagra kok samani mote ngake nor jotono saimang banya o je accord sign claimani Tiprasa rongni hamkrai ni bage amo pura barot ni buskango pura media je national media tongnai rongni buskango no borok allow khlaiye je central government ro Tiprasa ni accord no khlayu hnei Tiprasa ni accord no renani hnei borok announce khlaimani agreement khlaimani amo bo tabuk rizagya hangakai bojeo government be alliance tongi tongmani amo kagi thangnai hnei saka hake kubui kok sanan thakke tabuk bubagra belakino pressure klaija tuma hamale ayang bo bisas khaye government by miliwe Tiprasa rongni accord manan hnei mili mani haipana se tabuk point se thungi toni jako manya ngi tongko ngake agreement ok sign claimani ya golo bose hage bo kise kise bisas khai no bo government by mili tuma hamale je agreement claimani omonoti pura haktor ganangi no awai mung jaka amoni bagino bo amse awai mung jakba manano hnei no bo bisas khlai tongmani haipana tabuk langka kaisa bo samung khlai jagya ko hage Tiprasa rok bo amsuk jora login na singi tongmani bubagra no haipana samung khlai jagya tongmani bage kabangma Tiprasa lukuro bubagra no se dusri tongsho hai khlaiya hai irai hinai hage o jaga wansuk jane kong nga hai se bo agreement khlaikya ayang je Tiprasa rokni hamkrai no tei Tiprasa ni accord no tei botai tom khlaiman no hake ayang je hornai rok se horya ngi tong ga bokai tom khlainai je bini bukhani mote je bini wanchumani nga ga amte nyo wanchuki tong tabo hake noro bo wanchuki nei de amte nyo khlayo bobo Tiprasa hamkrai ni bagi nyo samung khlai tong haipano se ayang hoja hoja ya agreement claimani central government ba hake a central government ni bising tei a je project amo khasi khlai jagya hoja ya a document mi agreement khlaile ya han khiklai tonika hake amte nga ba hake khlaina hnu bobo chai tugun tong bli noro nugu tong na waisa thangu Dehli wo waisa phayo waisa ni hinjago waisa sayo hake hoja go je bubagra ni image tongmani amono da hamya khlainen chai togi tongkha Tiprasa rongni buskango amo kuno saimalia belai kheno wana masingsa interlocutor phaikya kok sa agreement khlaiya nei agreement khlaikya hake tabung hake tumani bagi hoyangi tonghuno je accord khlaimani tumani bagi samung khlaije gyangi tonghuno amo to bubagra tong khlainai bo bini samung to je Tiprasa rongni hamkrai yang tongmani je Tiprasa rong dukhu kostong tongmani amono tuye central hayake je government chalo tong borok no kok sana simisi hake borok tabo amo samung khlainani hinai semai tangma hanyamo agreement claimani gake a semai tangai bose borok tabo a samung no khlaiyangi tong ngake amo borok tamo wanchuki khlaiyang tong amo sawimiya hake Tiprasa ST rong no borok khagi ton mada khlaya amoni bagi da amti khlai ton chini Tiprasa ST rong no kubuni haste je ST tong nai 6 schedule tong nai Budulen Karbi Anglong ajagaro kabangma power jak tong bong land right dog bongni sakbai thangno police no department salaman jang nai jando hake chini Tripura o kai chini Tripura ni ADC chini Tiprasa rong ni orkai kuno phana se power kare hake greater Tripura ni rimia tabo at least je Tiprasa rong ni manthai tongmani amorok direct funding land right amorok manthai tongmani amo mara mano nei bubagra song je Tiprasa rong ni accord sign claimani amo solve ingya khotabo problem thanda kai silai korai balnai rong no sudei kahamni lamao thanda ka kok sanan lamao phaye Tiprasa rong ni hamkrai sani mani haipano se manya khotabo bo hake Tiprasa rong ni hamkrai ba amo mara mano manya amo motai rok se saiman chinai hake amo wan chugi ne ke bo Tiprasa rong no khagi ton mara klai haima tongjago amo noro community bising tiki shahor na kai shahori mano kabangma Tiprasa lukurong na amte hini shawi tongo amani bukhaw buki ki samti daw tongo tuma hamale kabangma notice ni bising je sung makhang solnai borok na kabangma developing jak Nagaland hindi Mizoram hindi Arunachal hindi Meghalaya Shillong Sikkim Manipur te Assam chung hai tongnai te Assam ni je 6 schedule tongnai Budulen hairo a jaga bo developing jak chini Tiprasa rong ni sai chini o jaga ngko te kaisa dofani bororo ba tabu bo sajagi tongko norok Tiprasa rok chung phayanga ko Tripura hawo amtui bolong bising sing kamu hai ira ing kamu hnai hagi Mizoram ni SD je no
नॉर्थ ईस्ट नि जे गोबांमा हास्ते नागालैंड अरुणाचल मेघालय मणिपुर आसाम नि जे एसटी तंगनर बर ताबो द बलम सिंग तंगि तंगना अ जे आमति कक सानाय रंग न गोबांमा आमति हाय स्कुल टीचर रok तेकासे दफानि बर रok chini tiprasa एसटी रंग न आमति हाय सापो खरसा खरंगनै बर रंग न हागे तेकासे कक्तमा दिल्ली नि मिया इलेक्शन रिजल्ट अंखरमानि बीजेपी कप्लाइं खा जागाव 70 टा सीट नि बिसिं 48 टा सीट माखा बीजेपी रो ताय आम आदमी पार्टी आजागानि पुइले सीएम तमनाय अरविंद केजरीवाल नि 22 टा से सीट मानछि उबो हागे बीजेपी रो दिल्ली वो 26 ईयर नि बिसिंगो दाबो गवर्नमेंट खलाई दंगो हागे जे आम आदमी पार्टी नि सीट तंगमानि 40 टा बीजेपी वो एदों फाइका आम आदमी पार्टी वो 40 टा सीट कमाखा आमनि बागै ताबो दिल्ली वो बा आगि आम आदमी पार्टी हायका अरविंद केजरीवाल सीएम तंगमानि ताबो गकै बीजेपी नि इंसिनाय हागे आम तो सुबानो आजागानि सीएम स्लामनय ताबुक तो आम कामके कंफर्म का सेमिया को खरंग नि बुमुं तंगामो आमसे कामके बुंगमाया हागे आमनो बीजेपी नि डोमिनेट गोबांमा हास्टेवनो बारेरि दंगो सामिया हाबेनो भारत हाक्तरो बीजेपी रो तैबो गोबांमा बिसि तंगिमानो हागे आमनो जे तिप्रासा रंनिबो जे सामुं तंमनि आमनो फुलफिल खलायके ब्लेक खिना जानाय गोबांमा जे नॉर्थ ईस्ट नि जे ट्राइब रंगनि हागे जे आसामनि जे बडुलेंड टेरिटोरी आमो काइसा सिक्सुडियल नं बर काइसा बेलाइखिनो डेभलपिंग जा ताबो बंगने आजागो जे डाइरेक्ट फंडिंग रो गोबांमा जे बंगनि जे मानथाय रो बर मानजा कार्बि आंलं रो बंगनि निजी निजी नो पुलिस रो कंट्रोल खान्यानि तो कार्बि आंलं पुलिस हागे आनिखिनि त्रिपुरानि जे तिप्रासा रो सानि तमने अमनो बो मांखा बेलाइखिनो सावो हाय आंगे जे त्रिपुरासा रोनि जे ताबो नुगै तमनि गोबांमा जे तिप्रासा रोनि एसटी कोटानि जे जब फाइमेनि आमो सुदिसे तान जागे दंगो किसे किसे काय आमनो जों सानानि थांलि आ जागाव जे परसेंटेज रो कमिरि तनि मानि चिनि जे एसटी कोटा चाकरि फाइमेनि हागे तिनिनि ब्रियामसु नन्दरो आमनि तुइ ताम सानमो चों साइमान कमेनि बिसिंतिके अ भिडियो नो साजाखा लाइक खालायदि ते भिडियो नो शेयर खालायदि चैनल नो सब्सक्राइब खालायदि बेल आइकन क्लिक खालायदि जे प्रो कटाला भिडियो डाउनलोड नो नोटिफिकेशन सगिनानि बागै जतन खुलुमबाय क्या हामबाय।